Ndagushimiye wo dukunda kubona kuri Rock Media TV. Uyu munsi intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni intambara ihuje umutwe mu 23 ndetse na FARDC ndetse n'inyeshyamba zirimo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi nyeshyamba kandi zifite umuhate udasanzwe ndetse komeza gufatanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Abatutsi benshi bakomeje gutwikwa. Abanyekongo bafite ubwoba bwinshi cyane cyane ababarizwa mu bwoko bw'abatutsi. Bamwe baracibwa ibice, abandi baratwikwa, bamwe bararibwa, abandi bagacibwa ibihanga. Ibi ni nyuma y'uko umupolisi ukomeye polisi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aheretse kuvuga imbwirwaruhamwe ihamagarira abantu gufata imihoro, ibyuma ndetse n'izindi ntwaro zica ngo birwaneho bikiza umwanzi. Umwanzi nta wundi ni umututsi. Bikomeje gufata indi ntera. Ibi byose birakomeza kuba. Nyamara ingabo z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zose zibere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo zaje kugarura amahoro kuri ubu butaka. Nyamara ntacyo zikora, ntacyo zigaragaza nibura ngo imirwano ikomeze guhagarara cyangwa se ubwicanyi bukomeze kuba bwahagarara. Ibi biri kuba mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kubera mu izi ntambara zikomeye cyane mu gihe igisirikare FARDC zifatanyije n'izi nyeshyamba zose zibarirwa kuri ubu butaka zikomeje imyitozo idasanzwe ngo zikomeze guhangana n'umutwe wa M23. M23 nayo ntituje, nayo yiteguye ku buryo bufatika cyane ndetse nakomeje kugenda izamura bamwe mu basirikare bahereza amapeta adasanzwe mu rwego rwo kubashimira uko bakomeje kujya bitwara ku rugamba. General Sultan Makenga, umugaba mukuru wa M23, hari n'abandi basirikare benshi bakomeje kuzamurwa ku mapeti mu rwego rwo kubashimira. Ibi biragaragaza isuri idasanzwe y'uko iyi ntambara itazigera ihagarara. Wakibaza ngo izarangira ryari? Ibi kandi nanone biraba mu gihe hari itsinda ry'abantu batari bake bafungiye muri kasho ndetse no mu magereza atazwi bashinjwa ari abatasi bakomoka mu Rwanda. Izi ni intasi z'u Rwanda niko bivugwa. Leta ya Kongo ikomeje kuvuga ko byanga bikunda bagomba gutwikwa, bagomba kwicwa, mu gihe bigaragaye ko rwose zingiza ari intasi z'u Rwanda. Ahangaha kandi mwibuke ko leta ya Kongo ikomeje kugenda ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23. Nyamara leta y'u Rwanda nayo ikavuga ko ibibazo bya leta ya Kongo bigomba gukemurwa nabo ubwabo, bikarangizwa nabo ubwabo batitwaje andi mahanga. Ibi kandi nanone uzirikane ko ejo bundi hamaze kwinjira abacanshuro benshi cyane baturutse mu Burusiya, hiyongereho n'abandi baturutse mu Bufaransa. Aba bose baje gufatanya na leta ya Kongo mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro ariko by'umwihariko umutwe wa M23. Intambara ya Kongo imaze kwagaterera nzamba. Aha kandi birakurikirwa n'ubutumwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yaherutse gushyira ku mbuga nkoranyambaga avuga ko bitakemeye rwose ko impunzi z'abanyekongo bakomeza gukwinjira hano mu Rwanda bitewe n'inzitwazo leta ya Kongo ikomeje kugenda itanga, bitewe n'uko intambara iri kubera muri leta ya Kongo iri guterwa inkunga n'u Rwanda. Ibi leta y'u Rwanda ikomeje kugenda ibitera utwatsi, ntibyemera habe namba. Wakibaza ngo iki kibazo cya Kongo kizarangira ryari cyangwa se kizarangizwa nande? Ibi ni ibibazo bikomeje kwibazwaho na benshi batari bake. Amashusho akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga n'ay'abakongomani biganjemo insoresore zifite imihoro ndetse n'ibyuma, bafite uburakari bwinshi bavuga ko bagomba kwivuna umwanzi bakica umututsi ahari hose ko ari umwanzi w'igihugu cyabo. Aha bafite ubukana bwinshi cyane, uwo bafashe baramwica ndetse ntibatinya no kuvuga aho baherereye. Mu bigaragara ibi byose byakuwe na zanzangano zakomeje kugera zibibwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
aya ni amacakubiri akomeje kugenda acicikana muri iki gihugu. Si ibyo gusa, yaba abagore, abana, abasore ndetse n'abakuze, buri wese arashishikarizwa guhiga ndetse agahiga bukware umuntu uwo ari wese uvuga ikinyarwanda. Bivuze ko uvuga ikinyarwanda wese ari mu mazi abira. Ibi ni ibibazo bigwiririye abantu bose bavuga ikinyarwanda babarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikomeje gufata intera ikomeye cyane. Wakibaza ngo bizarangira bite? Ntibyoroshye kubyumva. Muri iri joro ryo ku cyumweru ku itariki 15 hagana mu masaa z'ijoro, imirwano yari ikaze hagati ya M23 ndetse n'abarwanya ba FARDC, aho M23 ivuga yashaka kwigara teritwari ya Masisi kugira yongere kuri teritwari ya Rucuru imazemo iminsi. Ahanga mu makuru dukesha ikinyamakuru mpuzamahanga France 24 kivuga ko iyi mirwano ishobora ko yaguyemo abasirikare ba M23 bagera kuri 24, ariko nanone hakaba hari n'abandi basirikare 8 ba FARDC baguye muri iyi mirwano. M23 ntayigeze igira ikitangaza, aya makuru yose yatangajwe na FARDC. Imirwano ikomeje gufata indi ntera, aho guhagarara cyangwa se gutuza bikomeza kurushaho kuba birebire cyane, birushaho gukara. Abaturage bo muri iki gice muri aka gace ka Bwiza bakomeje kugenda bahunga bitewe n'uko intambara y'abatungo itangiye hagati mu masaa z'ijoro. Birumvikana benshi bahunje ntacyo bitwaje. Abagera ku miryango 20 yose bahungiye mu mujyi wa Goma. Dukurikije amasezerano M23 yari yaragiranye n'ingabo za EAC, yari yaratangaje ko igomba kuva mu bice byose yari yarigaruriye ikabishyikiriza amaboko ya EAC. Nyamara imirwano yose yaje kubitungurana mu gihe hari amazi iminsi mike hasinywe amasezerano. Wakibaza ngo ibi bihatse iki? Impamvu y'ibi byose ni imirwano FARDC iri gukomeza gushora kuri M23. FARDC ntifite umutuzo, ntikeneye guhagarara idakomeje gushotora M23. M23 nayo ntisinzira, igomba kwirwanaho. Aho imirwano ikomeje kugenda itera intambwe cyane, abaturage bari kugenda bahunga bakerekeza mu bice bigiye bitandukanye nka Sake, Goma ndetse n'ibindi bice bya Bwiza. M23 kandi ikomeje kugenda itangaza ko itewe impungenge no kuba FARDC ikomeje kugirana imibano ukomeye cyane n'izi nyeshyamba zikora ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ikomeje kugenda igaya ibitero yifashishije iyo mitwe. Aha birava mu itangazo M23 yashyize hanze igaragaza ko itemera neza ko FARDC yagabanyije umubano n'iyi mitwe yitwaje intwaro. Rivuga riti bitewe n'uko M23 tuzi neza ko FARDC ikomeje kugirana umubano udasanzwe n'iyi mitwe yitwaje intwaro, ntituzigira duhwema kwirwanaho. Ndagushimiye cyane. Wari kuri Rock Media TV. Niba utarakora subscribe, ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ube mu muryango w'abakunda Rock Media TV. Ibiganiro byacu ujye ubibonera ku gihe, uko like ndetse na comment kugira tubone igitekerezo cyawe. Ndabakunda cyane, ngendi MC Madizoni. Mugire ibihe byiza.